Sjeco, ja sam Mile Vasiljević, lokalna Lotel televizije i želim pre svega da vam poželim dobrodošlicu ovdje u Loznicu. Bio je fantastičan koncert, čestitamo vam na tome i naravno na malom jubileju. Ovo je otprilike kronologija vaših nastupa. Koncerata ovdje, ja. Peti po redu, imali ste... 93. 94. 95. 2022. 2026. Pre tačno 33 godine, prvi koncert u Loznici i tako ste otprilike izgledali. Pa evo sada u junu će biti punih 38 kako sam na estradi. Kako je nastala zlatna hronologija, moja priča o jednom jubileju. Sve je počelo kao još jedan radni zadatak u okviru Lotel Media Group. Trebalo je osmisliti radijsku kampanju za najavu velikog koncerta Svetlane Cece Ražnatović u Loznici, zakazanog za 7. mart 2026. godine. Kao neko ko voli svoj posao, nisam želeo da to bude samo obična reklama. Pažljivo sam birao pesme, pisao tekst i oblikovao audio spot koji je ubrzo počeo da odjekuje talasima radija Lotel i radija Podrinje. Međutim, osjećao sam da ovaj jubilarni 5. susret Cece i Loznice zaslužuje nešto više. Nešto što će ostati kao trajan trag jedne decenijske veze. Tako se rodila ideja o zlatnoj hronologiji. Put do istine. Istraživački rad. Krenuo sam u ozbiljno istraživanje. Prekopavao sam arhive, proveravao podatke u sportskom centru Lagator, pretraživao internet i koristio sve dostupne izvore kako bih precizno rekonstruisao istoriju. Rezultat mog rada bila je lista datuma koji su definisali jednu epohu. 29. oktobar 1993. početak jedne neraskidive veze. 22. oktobar 1994. učvršćivanje statusa ikone. 19. oktobar 1995. koncert koji se i danas prepričava. 3. avgust 2022. spektakularni povratak nakon decenija pauze. 7. mart 2026. zlatni jubilej i kruna naše saradnje. Realizacija i timski duh. Kada su datumi bili potvrđeni, trebalo je osmisliti vizuelni identitet hronologije. U tom procesu veliku pomoć mi je pružila koleginica Marina Maksimović iz Lozničkog nedeljnika, koja je svojim iskustvom pomogla u odabiru fotografije i pripremi za štampu. Nakon što je hronologija odštampana i smeštena u dostojanstven ram, sve je bilo spremno za veliki dan. Na sam koncert 7. marta uputio sam se sa svojim timom, snimateljem Miroslavom Vasiljevićem i novinarkom Jelenom Radovanović. Atmosfera u punom Lagatoru bila je neverovatna, ali za nas je najvažniji deo tek sledio. Trenutak uručenja i medijska pažnja. Nakon koncerta u hotelu Bravo održana je konferencija za medije. Pred objektivima najznačajnijih lokalnih i nacionalnih medija, kao što su Blic, Telegraf, Pink, Lozničke novosti, imao sam tu čast da lično uručim svoj autorski rad Svetlani Ceci Ražnatović. Njen osmeh i oduševljenje mojim gestom bili su najveća potvrda da sam uradio pravu stvar. Nakon uručenja dobio sam priliku za razgovor sa umetnicom. Postavio sam joj nekoliko ključnih pitanja, a njeni odgovori, puni emocija i poštovanja prema našem gradu, sada su dostupni svima na mom YouTube kanalu. Ovaj događaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti i kolega. Pohvale koje sam dobio od svojih urednika i saboraca iz profesije čine me ponosnim. Ali mi je najdraže to što sam uspeo da ovu priču predstavim milionskoj bazi Cecinih fanova. Nakon više od 38 godina njene karijere, Loznica je dobila svoje posebno mesto u njenoj zlatnoj istoriji. A ja sam srećan što sam upravo ja bio taj koji je tu vezu dokumentovao. Za mene ovo nije bio samo radni zadatak.
Ovo je bio uspeh karijere. Milinko Mile Vasiljević, novinar i voice over umetnik.